भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांका वयाच्या 92व्या वर्सा मरण आयले. तांच्या मरणाक लागून पुराय देशात दुख्खाचे वातावरण आसा. तांचेर दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले. ह्याच हॉस्पिटलांत तांणी निमणो स्वास घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार आनी हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात. Today it's a sad day, and we were sad to hear about the loss of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. As a renowned सगळे ताका एक बरो इकॉनॉमिस्ट तसोच स्टेट्समॅन आणि एक विजनरी लीडर जो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो नरसिंहा रावाच्या कॅबिनेटात. त्या वेळार ही प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियाज इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि ग्लोबल स्टँडिंग. Nandar he became the prime minister and served for 10 years, and his passing leaves a void today in India's political landscape. So my heartfelt condolences to his family, and it is a great loss for the Congress party. A great loss for the country and a great loss for the Congress party. I mean, Dr. Manmohan Singh's contribution towards the country, I think it is immense. The milestone budget, 1991 वर्षाचे, people will remember for decades to come. आणि त्यांचे 10 वर्षाचे कार्यकाळ as prime minister, the kind of reforms, the kind of economic reforms, आणि the development which the country saw in that 10 years, I think is remarkable. आणि आज प्रत्येक मनीस, गरीब मनीस असो किंवा बॅकवर्ड मनीस असो, आज ते 10 वर्षाचे त्यांच्या कार्यकाळात जे त्यांनी काम केले आणि लोकांक अपलिफ्ट करपाचे म्हाका दिसता जे काम केले, that will be remembered for generations to come. Okay. Reforms like Manrega, गरीब लोकांक, लेबर क्लास लोकांक employment दिवप. I mean, the country has lost a gem, I'll say. I mean, today you see across party lines, all the political leaders, all the social leaders, everybody is paying their tributes. देशाचे आदले प्रायम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक जाणकार, खूप शिकलेलो आणि एक बरो प्रायम मिनिस्टर म्हणून तेजी जगभर नामना आसा. म्हाकाय तेजे बरोबर काम करपाक संदी मेळिल्ली जेन्ना हांव NSYचो इन्चार्ज म्हणून दिल्ली काम करतालो. जेन्ना तेका आमी मेळटाले तेन्ना आमकां दिसनाशिल्लें की एक प्रायम मिनिस्टराक मेळट म्हणून, म्हणजे इतके खालतिकायेन आमकां तो रिसीव करतालो, आमकां ट्रीट करतालो. त्याने देशाक एक वेगळो बदल हाडलो. जेन्ना आख्या वर्ल्डाक बरे बरे कंट्री कॉलेप्स जाताल्यो, त्या टायमार त्याने आमच्या देशाक सावरले. एक त्या रिसेशनांतल्यान भायर काडपाक त्याने खूप मदत केली. त्याने एक देशाक वेगळी दिशा दिली आमच्या, आणि तातूंतल्यान आमची खूपशी उदरगत जाली. देशांतले प्रत्येक नागरीक ताका विसरपाक शकपाना. एक बरो प्रायम मिनिस्टर म्हणून त्याने देशाक काम केल्लें, आणि त्या खातीर ते सदांच लोकांच्या मनान उरतले. हांव आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचे वतीन डॉक्टर मनमोहन सिंगाक श्रद्धांजली दिता. I am shocked to hear the sad news of Dr. Manmohan Singh, whom I always admired for his simplicity, for his greatness, and I always regarded that he was one of the tallest leaders among the world leaders of his times. Dr. Manmohan Singh was an eminent economist, a distinguished governor of the Reserve Bank,
As a finance minister of India, he introduced the economic reforms. As Prime Minister of India, he launched the process of liberalization, globalization of the country. He brought revolutionary schemes and the flagship schemes like right to employment, right to education, right to information, right to food security. In fact, I feel I am always honored that I had the privilege of organizing his public meetings all over the northeastern states. I was in charge of 7-8 states, and he used to come and address the meetings. So I had a close association. But I always admire his simplicity. His death I regard as a personal loss to me. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.